Bhuti omdala. Yabona bhuti wami man. Kunjani? Kuyaphileka mfowethu, kuyaphileka. Yini coach into asenza yona mama. Into coach asenza yona 5 defenders. 3 defensive midfield and 2 strikers. Akuna creative. Late strikers ngaza zoyi2 late strikers mile zifuna ukulethelwa amabhola. Akuyakho umuntu olanda amabhola. Usilandela unumber 10 is the 2 natural 10 of which uzwane lo silethele yena umfukeni. Ubahlalisa ebenchini boyi2. Ubani ozosilandela amabhola ozosupplyela amalento lo. Sisinini idlala nga 2 strikers. Sisinini idlala nga 2 strikers. Ngoba hlala idlala nga strikers i1. For the fact ukuthi akafuni ukuhlalisa uFoster ngaphandle ubona ungcona adlala uFoster noRenes boyi2. Why? Yayibona ngoba uFoster akumelanga ahlale ngaphandle. Yayibona 5 defenders check ischeme sakwenzani uthatha uSibisi noMbokazi ubahlalisa kuma Apart, uyaba separate. kuma winga yositandela as sometimes ugqoka ama player kumelanga sogceke maraha ulento yobani nithi ubani usithole uke wasenzelana usithole Yakhumula kuma qualifier ustruggle usithole kuma qualifier. wahlisa He was not good. so ufuna uthi ulento uzwane lo abamlanda akahlala ku Sundowns. Sundowns uqeda ukuthatha istar manje akazange adlale mara uzomfaka ku squad uzwane usithole ile defender yenu ubani okobani bani okona bake badlala kuphi labantu uFoster uhlala sebenchini uRenes akadlalanga isizini yonke ngenxa ukuthi anifuna ukufaka ama player Pirate anifuna ukufaka uSkomot anifuna ukufaka uPolice anifuna ukufaka uMrem anifuna ukufaka umfukenge lento le Umphatha futhi. mina ngithi thanks for lama red card ayi2 bangikhiphela ama favorite player ka coach ngiyabonga lama red card noma sidliwe but ama red card ayi2 ngiyabonga we're gonna win the last 2 games ngiyantshela Thank you. just that ukuthi ama centennial I was gonna bet my last month we're gonna win the last 2 games Omunye kumele athole red card ucoach. hayi siyabonga iPSL polls sicela nisupporteni nilandeleni nifollowe nangama data mahala nincengeni please ngicela Thank you, Bhuti. Hola, Thank you, sabonga bafethu.